Si Vanessa Umali, un product designer junto con otros mga kompanyero, ta ofrece con diila servisyo na DTI Negosyo Center. Akita insinya el diila grupo con mga LGU y otros interesaw ma negosyo kilaya el propio disenyo na mga produkto. Por ejemplo, disenyo de mga bag, fashion accessories y otros pa. Cuanto según de mga negosyante no hay el propio saber acerca kilaya producir con el diila produkto y el kombinasyon del color na mga produkto. Actually, nagtuturo kami pero sa mga normally NGO at saka dun sa mga LGU. Tapos nagtuturo kami ng processing like kung sa weaving, bleaching, dyeing, tapos yung mga wood finishing. Kasi kahit anong ganda ng isang product, kung hindi niya alam kung paano i-finish at lalagyan ng tamang kulay, hindi rin maganda. Según con el Provincial Director del DTI Engineer Rolando Acuña, obeto del Negosyo Center amo para asistir con mga negosyante na diila negosyo. Puera con este aquí también na Negosyo Center, puede saber mga vivientes si cosa el in-demand negosyo o produkto este mga tiempo, incluido si kilaya con este principia por medio de mga proseso de papeles. Debe man-register agad sila para tener sila el legal personality, pwede sila saka. Servisyo nuay aquí na Negosyo Center, specialmente the LTO, the FAD requirements, we can refer them to the concerned government agency. El Negosyo Center del DTI bajo na provision del Go Negosyo Act y este mga implementing rules and regulations. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.